Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin ayam saus kecap nih. Anak-anak minta ayam goreng lagi, ayam bumbu dipakai ayam kecap. Yuk ikutin gimana cara bikinnya. Nah, karena aku mau numisin bawangnya, aku mau tumis dulu. Bawang bombay. Gampang banget ini bikinnya. Teman-teman, ayamnya udah aku diemin semalaman, bumbuin. Sekarang aku taruh di air fryer gitu. Ini udah yang kedua sih ini aku bikin, karena masaknya tadi sekitar 45 menitan. Nah, aku taruh di air fryer. Ini tadi udah selesai santan. Ini nggak digoreng sama aku. Sini numisin bawang. Nah, sini tinggal masukin paprika. Bawangnya biar crispy dikit. Enak sih. Saya suka bawangnya agak crispy. Nah, masukin aku mau masukin air. Ini ada paprika. Aku tunggu sampai mendidih dulu sih, baru aku kasih nanti kecap sama tepung maizena biar kental. Kalau mau, aku pakainya kecap ABC teman-teman. Sini ada yang jual kalau kecap ABC. Kamu ada juga sih di kamar di sini. Aku kasih kira-kira 2 sendok. Kayak biasa dikasih, jangan lupa dikasih penyedap rasa sih aku pakai, atau balok.
Baru aku masukin tepung maizena yang udah dikasih air. Kasih merica dikit teman-teman, biar ada rasa pedas-pedasnya. Jadi pedas asam manis gitu rasanya, kayak nano-nano. Kita tinggal masukin ayam gorengnya. Sekarang aku mau masukin ayam gorengnya. Nah, udah jadi teman-teman. Di rumah suami sama anak-anakku suka yang rasanya pedas asam manis gitu. Ada pedasnya, ada dikit-dikit asamnya sama manis. Kemarin bikinnya saus teriyaki, hari ini kita bikinnya ayam kecap. Ini kuahnya gak kental kan nih. Nah, udah deh, tinggal dipindahin ke wadah. Teman-teman, ini ayam aku udah kelar nih. Ini adalah ayam kecap asam manis. Ayamnya tadi aku bumbuin dulu dari kemarin sih. Udah selesai, tinggal aku mau taburin besamanya. Selesai deh menu kita hari ini, gampang banget. Tinggal makan aja. Selamat mencoba ya. Pupus. It's good, kan Anasen? Pupus. Abang, piring kedua. Coy tetela. Zweite Teller mit ein Bock-Bock-Hühner. Udah lama nggak bikin ayam kecap. Habis ludes semua teman-teman. Nah, sekarang mau cuci piring nih. Pada mau nambah tapi udah habis. Belum masak. Pada nambah 2 piring. Yummy? Ja. Es lecker. So, was macht man morgen? Teriyaki oder was ist? Oder soll Mami machen andere Soße? Ja. Gestern Teriyaki, heute mit Sojasauce und dann morgen mit etwas Neues. Die andere? Ja. Ja. Ja? Ja, aber Ja. wieder mit der gleichen Sambal. Ah, mit Sambal wieder? Du immer mit Sambal. Na gut, Mami mach morgen wieder. Kimi mau nambah tapi udah nggak ada habis. Tut mir leid, Caci. Nur ein Teller ya. Abang hat schon 2 gegessen, 2 Teller. Das Mami hat 2-mal Reis gekocht heute. Oh. Zweimal? Ja, aber Mittagessen war alles leer. Decke. Mittag von Mittag schon leer. Jadi Mami mah wieder Abendessen. Pada makan banyak. Kalau makan saus, ada saus sama sambalnya itu. Kayak nama Kimi mau nambah tapi udah kehabisan. Si Justin udah 2 piring juga tadi makan malam. Wow. Pokoknya juga mau dipakai, mau bawa bekal. Wow. Tom. Tom Tom. Tom.
den Nachbarkekse am Enak banget nih saus kecap. beide Kayak sama. Ini bekal buat papa. Mami, bitte Nachbarkekse. Hari ini makannya pada banyak lagi teman-teman. Tadi makan siang pada 3 piring. Yang makan malam nambah lagi tapi udah kehabisan. Kenan sama Kimi mau nambah lagi tapi udah habis. Dan mereka suka sambal. Terus sama yang kuah-kuah gitu ada sausnya. Akan dicoba resepnya teman-teman, enak deh. Get bang? Ya bang masih nyobain notnya Indonesia Raya ini. Das ist noch für mich so schwer. Das probiere ich immer noch. Ya kan probieren mau. Muss ich noch üben. Der erste Tag kann ich schon. Das muss langsam atau schnell? Das kann ich nicht. Nah, später Mami beibringen wieder. Video, oder welche Buch willst du lesen? Welche Buch möchtest du lesen? Hah? Welche Buch? Enzyklopädie? Kimi, Enzyklopädie oder was ist? ist das Treibsand. Hah? Treibsand. Was ist das? Die Saugetiere. Nein, ob das Treibsand ist, schau mal. Buch? Welche Buch möchtest du lesen mit Abang? Enzyklopädie? Ja. Saugetiere. Akan 10 bis 15 Minuten lesen mit Abang, ja? Nana geh oben. Maxi will zuhören, oder wie? Ja? Maxi? Zuhören? Ja. Und nicht vorlesen, ja? Ja. Okay, dann bleib da unter sitzen. Du bist nicht fertig. Oh, 10 Minuten lesen mit Abang. 10 Minuten. Ja, nah, Abang lesen Buch mit Kimi 10 Minuten. Oh, Da Maxi kann zuhören da. Buch lesen 10 Minuten. Ami muss putzen. In der Schule. Weil guck, das gleiche Bild. Ja, Wissenschaften. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Bismika. Allahumma. Kursi. Mana nih? Satu Illa ina ha illallah Allah wa asyhadu anna wasatu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Allahumma firli Allahumma firli wali walidayya wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama kama rabbayani rawani saghira. soriro. Rabbana Rabbana atina atina fi dunya fidunya hasanah asana wa fil akhirati wa imuti wa fil wa fi akhirati akhirati hasanah asana wa qina wakina azabannar. Bismika. Bismillah. Allahumma Allah ahya. akhir Bismika. Liga. awat Amat kursi. Nanai. Nanai Maici stinky. Sudah. ya Ya, betul lah. Yes. Kucing gua. Ada Jerry. Adat Kimi ketan Jerry. Cam, Syada lah. Verstanden Komm jetzt. verstanden
Enak. Muhammad Tasrif Mafili Walitaja Muhammad Tasrif Kamaro bayani. Kamar Biani Sodiro Mana? Rabana Hatina Fidunya Hasana Fil akhirati. Tafiti Hasana Oke nah. Makina Sabana Bismillah. Nasi Musafah Bismika. 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 Kau ingat Bismika? Oh, Goto na Jerry. So, goto na Jerry. Nanay Jerry. Oh, face massage. Jerry. Jerry. Last aja. Ambil last nih. So, nanay. Lapan ya. Goto na. Love you. Lass die Tür offen. Iya, pur anak-anak teman-teman. Sampai tanggal 13 kan. Jadi nggak apa tidur telat. Suamiku juga malam ini kerja lagi. Tapi hari ini agak telat sih, masuknya jam 12 malam terberangkat. Setengah 12-an deh. Jadi anak-anak juga tidurnya agak telat. Paling selesai baca buku, biasanya tidur sih. Oke teman-teman, makasih udah nemenin hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.